Srbije? Da, naravno, da. Nemam šta da mijenjam, ja sam Srbin. Ja više volim Srbiju nego Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je moje radno mjesto i ništa više. Ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Vidim neki osporavaju već našu namjeru, ali vrijeme će pokazati koliko smo ovdje ozbiljni. Republika Srpska ima samo izbor između dvije stvari. Jedna je da dozvoli sebi da tiho nestane. Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. Iako imaju autoritet. Naravno, ako mene pitate, ja bi tu još uključio predsjednika Vučića i gospodina predsjednika Erdogana da obezbede koordinaciju za politički dogovor ovdje. Ja mislim da... Volimo svakoga čovjeka, muškarca i ženu, koji ovdje žive i hoće da žive, bez obzira na oni koji stalno govori da na nekim drugim mjestima je nešto kao malo bolje. A onda kada nam se vrate ovdje u iznajmljenim automobilima i nekoliko dana spucaju sve svoje plate da bi se pokazali kako su moćni, odlaze na teške poslove koje rade tamo negdje na zapadu i kažu da im je dobro. A nama je najbolje ovdje. Ovdje ostajemo. Ovo je Republika. Kakav i za Srbiju? Bosna je trula zemlja, onako ne zavređuje da postoji, to je jasno. Goodbye, bih, welcome, RS exit. Republika Srpska treba odlučno da nakon svega ovoga što se njoj najavljuje i pokušava da joj se nametne odlučno da iskaže svoj put kao samostalnosti. Mi se krećemo ka tome, ili izvornom Daytonu, ili izlasku iz Bosne i Hercegovine. Što se mene tiče, da Bog da se raspala što je moguće prije. Ako drugi narodi imaju pravo na referendum o svom statusu, onda imaju i Srbi. Da li misliš da referendum, odnosno na bilo koji diplomatski, narodni, miran način možeš napraviti od RS-a državu? Može. Može, to moraju Bošnjaci, pa to je za vas Bošnjake najbolje. Rata neće biti, ali neće biti ni Bosna i Hercegovina ako ovako nastavi. Mi nećemo ratovati ako nas ne dio. Genocid se nije desio i to je trajna ocjena svih nas. A uhapsite me ako možete. Na kraju Hrvati su imali svoj entitet, svoju republiku, zvala se Herceg Bosna. To nije nepoznata tema, nije od skora. Mi smo o tome se izjasnili, rekli da nemamo ništa protiv. Ovako izgleda trenutno karta na internetu koju smo mi našli, da po pitanju teritorijalnog integriteta raznih zemalja ovdje u regionu. Naravno, ovdje nema entiteta po Dejtonskom sporazumu, to je deo Republike Srpske, znači to ujedinjujete sa Srbijom. Znači vi delite i sever Kosova i to pripada Srbiji. Možemo da dobijemo potpis i datum. Nemojte mi se mišati, molim vas. Šta je sa Makedonijom? Ovdje se malo vidi, ali da li smatrate da i tu treba nešto da se... Pošto je nema tu šta će komentarati. Znači to nećete. Dakle, čisto za naše gledalce, Republika Srpska, sever Kosova i Srbija su u jednom delu. Gospodine Dodik? I Vojvodina, naravno. Nemojme to. Ne smijem? Dozvoljava? Što fali, baš je ovo lijepo. Ovdje bi bila tu, kako se zove, Bosna, a ovdje bi bilo Herceg Bosna. Znači, ovdje bi trebalo Herceg Bosna da bude i Herceg Bosna ide? Pa nek ostane sama, šta? Ajme, seri. Kao što vidiš, iza mojih leđa u Teheranu pao snijeg. Pa to je čudo. Pa šta vi imate protiv Teherana? Teheran je lijep grad. Jeste bili tamo? Apsolutno. Ima manje džamija nego što ima u Sarajevu. Tam nije učinjen genocid u Srebrenici, to je naša trajna ocjena. Muslimani igraju, oni su konvertiti i to je poznato kroz istoriju. Prije 60. godina ovdje su ti isti ljudi bili su zvani Srbi muhamedanske vjeroispovesti. Ne može bošnjački narod nametnuti bosanski jezik svima ovdje u Bosni. To je majorizacija koju mi nećemo dozvoliti. Pa ti se nervira koliko hoćeš. Mislim da Republika Srpska nema drugog da je prisiljena da krene u proces koji treba da vodi u proces disolucije. A uhapsite me ako možete. Nije tajna da u zajedničkim institucijama već ima ljudi koji se mogu identifikovati, koji zaposleni tamo, koji se mogu identifikovati određenim grupama radikalnog islama, kao što su Vehabije i drugi, i da oni se šetaju po ministarstvima u zajedničkim institucijama i da adekvatne reakcije nema. Gospodine Injsko, nije se desio genocid. Imate li svoje sudije, tužioce, pošaljite? A uhapsite me ako možete. Ajde da vidimo. I to nije. Lažu. I vezano je za prijetnje nekim sankcijama. Ja ću vam samo reći da on rekao sljedeće, ovo je stenogram tog razgovora. Kaže, moram da reći da su nove sankcije prema Balkanu predviđene i za one koje opstruišu i ne samo one koje
koje politički opstruišu napredak, nego i one koji imaju korist od toga. A molim vas, pošto ja ne idem, sad koristim javno tu riječ, da evo vam ovdje šta je odgovorio Milorad Dodik. Jebe mi se za sankcije. Ajde, reci, evo. Evo, doći. Evo, doći, evo. Šta je problem? Evo, doći. Jeste mogu s ovom majkom? Pozivam vas u kabinet u ponedjeljak da zapjevamo zajedno. Evo ovdje, baš predsjedniče. Nemate više alija.